Whakalo flai atu, ko lo sana soni holo, si hane hatu tūlu to wala talu tutupu e lata ia moe a whiawhinei. Whakamua, la he malana ke he tau lakau hila, he whaeta vili hila, he pōwhla ili kwa male, hako e kape e hila. Pesini he liwe hila puho kai nā kai whahia e tau inisini generator, ke fua e ka veanga he malolo hila, ko whakaonga i he motu katoa. Koe mena ia, ko ta ama se whaolua mta kawi he motu, ke tukutuku he fua e ka veanga nei, mua atu ke he tau mangaho pungi me tau mangaho a whiawhi pūri. Koe tau le kua nei, kua malona lahi e tau lakau hila ki he tau solar batteries, moe masi e hila ki he motu katoa. Kua ngahua kiai e matakau ngahua hila, moe whakamui e hila kai kua whakaonga ni ki he tau masini generators he tau ngaho nei. Pese ni he liwe hila puho kai nā kai whahia tau inisini ke fua e tau kawenga he malolo hila kua whakaonga e ke he motu katoa. Ko mena ia kua tā masi e whalo tau mtakawi he motu ke tukutuku hefo e kawenga nei, mua atu ke tau ngaho pungi me tau ngaho e whiawhi puhuli. Hako pihia e lahi e malana he tau lakau hila, ko mena ia koe hawha e mtahala 5 he a whiawhi tapu ne whakailoa ai he hukui palemia li lifu ko Crosley tātui, ke he ulu whakatonu e whahinga hua papiliki ko Clinton Chapman, ke ui e taha whano mai tuhi kupulahi whakatu whano, mai matakau ngā hua mai tau le kua tupu whakaofo. Mai longa BCN News, mai he whalo tau kaina ke he tau maanga ko alofitonga mo tuapa, ko malana ai whalo puha uli, mai vela e tau kawe telefoni. Taha e kaina i alofitonga ne malana foki e tau kaloa ki loto he whale, ko malipi e tau kalasi mo e vela e tau taila ki he taha kaina. Koe taha kaina he maanga ko tuapa ko kisia e tau malana ki whafo ki he tau kawe telefoni, mo e tau paipa vai ko malana. Pihia e malolo he kape he hila he pō whalaile e kua male. Hako alahi e le kua, ko ali atua e whahinga hoa hila ki tau tangata he motu, ke lali ke aua whakaonga whakanoa e tau lakau hila, kai lali ke tukutuku hefo e whakaonga anga, he tau koloa hila, ato liu e hila ke tuanga whakamua. Koe mga aho nei, tu maua ngaia ni ke tā masi e hila, ke whalo matakawi he motu, ato i loa mōli e tuanga ke tau mga aho i mua. Ko e toa hu momi ko Duke & Williams tutaki toa holo, ne moe e pinea ulo ke he tau whehua Pacific Games ke he atu motu Solomona he awhalaili kwa male. Whetoko Duke mo e toa hu momi mai he motu ko tahisi ko Gabriel Delphin ke he weweheanga volungfurmataha i volungfurmaono e kilo mamafa. Ko e pinea ulo nei ko lalafi atu ke he pinea pakula ha Samuel Singh ke he whehua langa ki mamafa mai matakau ha Niue ke tau whehua Pacific Games. Ko whakausia i ke he whahe tapu kua mali. Ko e tahe tau whetoko whakahikoa nei ke tau whehua Pacific Games ko osi mai moi whenatoa Duke and Fua e masini ha Niue ke tau whakaloanga he closing ceremony ki Honiara. Ke he whakausianga he tau whewua nei, ua e pine he matakau ha Niue ni maua, tahe a ulo mo Duke & Williams tutaki toa holo, mo e pine a pakula ha Samuel Smith ke he langa ki mamafa powerlifting. Ko e pine ke ua ke anei ha Duke, ke lalawhi atu ke he pine a pakula hana ni maua ke tau whewua Commonwealth Games he tau kwa male. Ko e aho i nea whininga hua ai e tau pulutunga hua pō whanā mai he kautaha Infratel mai i New Zealand ke sivi pō whanā ha PCN i whanua kula. Tala hau mai a Grant Woodward ki a PCN News a manaki ke tausia i taha hokotaki ke lata ia mo tau taki. Ko whai mga aho he whakatū e pō whanā he matakau whakapuloa ki whanua kola, ne whakatū he tau ua awhi mai whā he mole e a whā ko heta. Ko e amanaki ai ke tū e ua fulu tau, he tau kahau tali mai he whakatū ai, mo e kua lata ke whai hokotaki ke kisia e tuanga, mo e malolo he pō whanā nei, ke lata ia mo e tau koloa uta mo e whakawhanu whikau ne taka ki ai. Ko e pō whanā mahuinga ke lata mo e tau whakaholoanga whakapuloa ki he motu katoa. Ko e pō whanā whou ki he maanga ko hikutawake, tala hau mai a Grant Woodall, kua mau e pō nei, mo e whakaue atua ia, ke tau whanau ngā hua mai he kautaha telecom ni ngā hua o loa mo lau tolu, ki he pō nei. Amana ki ai ke whakaonga e pō whanā nei, ki he tau whahitapu e mua, ke lata ia mo e tau whakaholoanga he kautaha telecom Niue. Ko liliu atu tuai a Grant Woodall mo e hana matakau ki New Zealand, mo e amana ki lautou ke liliu mai mahina whepoali he tau whou, ke whakatū hake e tau koloa ke lata ia mo e VHF. Taha e whakatonga he tau wholau whakatonga he kautū ko whalaini ne ahiahi mai ki Niue he okio ki whahetapu ka male. Hoko mai e whakatonga nei ko Argo mai he motu ko Pango ki Niue ke he tau whakaholoanga hiahi ke he tau walatahi he tau motu iki.
Ko tu tala ai mo taki he wakatonga nei ko Commander Charles Tremembert mo behea ia fia lahi alau tolu ke hoko mai ki Niue mo whai mga aho ke o kia i matakau toko tolu fulmalima. Ko whenonga whakamua nei he taki nei me hana matakau mo behea ia ko fia fōki alau tolu ke whileweia mo whaulu he tau taki whahinga hua whakatu whanu ke maua i tau matuta kianga ke tau puhalanga hua. Ko tuku whenonga atu alau tolu i Nepo o atu ai ke he atu kuki ai lani. Ne whakahoko i ni awhi e awhia whamanatu e kilisimasi ke lata me tau tupuna he motu. Ko e tau whakaholoanga he St. Joseph ke lotu katolika, he motu ne whakahoko ai e taha whiawhia ke he whale tali whenonga ko i sine ki matawai. Ko e tau ke tulungu maua ki anei he whakahoko ai e tau whiawhia kilisimasi ke lata ia me tau tupuna he motu. Ko tolu atu e tau mamatu tupuna he motu ke he whale tali whenonga sine ki matawai i ne awhi ke lata ia me tau whiawhia kilisimasi ko tau se paua ki ma lau tulu. Fulufulu ala e tau se anga sino ha lau tulu mo e whiawhia au loa lau tulu. Kai me lalongo mo e ka whahia ko kori foki whaulu i lau tulu. Ko e aho ke whakamatalahi ai e tau tupuna he motu. Tūtala ai a PCN News mo Mrs. Ngā Tūtuku Tāma ko e taha he tau tūtaki he lotu katolika ne tau se tau whakaholoanga nei. Tolu maua ke tau ani, he tau se e mautulu e whakaholoanga nei ke lata me tau mamatu penina. Ka mata mua e Father Glover. Ko ia ko e taha pātele mai he mutuko Australia. Ni hau ia tau se e matangahua ni. Si winga hua hana whakamua, mana hake ia tuwhi tau kai, tuwhi tau lola ki tau pēsini. Mo e whakaonga whuki nei hana tupe, he mga hana ki whakawhiawhia ki tau whakau. Kai pia whuki tau whakaue ki a Nonga Break, hako ia whuki ni makaukau he mga hana whuki ni o matai a Father Glover. Hoko mei ki mga hone, ko mo Grace hipa, mo Tess hipa. E tau tūtaki e lotu ka hana ma tūtaki atu ke tau se whakawhiawhia ngani ki lata me tau mamatua penina. Se tō lahi e whiawhia mautulu ki tau se, hako whiawhia whuki lau tulu ki o mai, ke lata e me pāti. Eke pāti he tau whakau, ke pāti ke whakaue, ke tau mga aho a lau tulu, e mai he atu aho, he tau kwa mole, langa hua lau tulu, langa matai, asi haka Niue. Sika mena ia ni, ke kakano ia ni, whakaue e mautulu mai he lotu katolika. Ai pehe koe tau lotu katolika ni o mai, ka tau matua penina o si he motu ko Niue. Niue nā tu ke o mai. Kua whiawhia lahi e tau tupuna mo e tau penina he motu ke o watu ke whiawhia au loa mo e tau kapisinga halau tulu. Pihia he talahau mai he tupuna ko le kei tā tulu. Marako ki tukatu ki tō whakaue ke lau tulu i tau takitaki ne koa me ke lau tulu ki tau se whaholoanga nei ke lata mo tulu i tau mamatau whine. I whakaue le mo e ki tō tahe i mitaki mo e whiawhia ke he whaholoanga. Pihia mai e tupuna ko le kei tā tulu, ko e mahamo atu ki mua e tau mitaki ki he tau whakaholoanga nei, ma lau tulu e tau tupuna he motu. Ei pai kehe ka, tōmpe whaholo tu ki mua e furu ala he tau siwisianga he tau mamatau whine, tau mamatau tāne, mana ia mo e furu ala lau tōla tau sino, pia whuki ni ka ha mo lau tōlu e tau matakainanga ko a whalataha mai, se pia ni mo lau tōlu ni tau se whaholoanga ni. Nei whakalataha tu mau whoki e hukui he whakatawhono ni sila ni ke he tau whakaholoanga nei. Koe tau whakahikua nei ke whiawhia au loa ai whoki mo e komisina lilifu Helen Turner ha kua manakia ia ke liu atu ke he motu ko ni sila ni ke whahita pukahau. Pena hatu tūlu tau wala tala tutupu ke lata ia mo ia whiawhinei, kala whahame manui ne pō, kala sāna so ne hola nei ko mawehe atu, tō liliu ke whileweia ke whahita pukahau, manui ne pō.